Dua fasumangeta kelowanangida tasuno ia manuno ita moribam buku jinuna nomero 2 ngoto anu ngafla telu ayat isara ji 2 data suno lowalangi sama tere data suno lowalangi sama tereya ika no ifa ho
sazo aya badaro malinia nyata o masih ia negai awadania nyata o gedegena tao tafalua Data hono gededa babaria busa baba bahasambua kelowalangi mojizio jato. No owulo ita badae badai lowalangi ama babadai nononya Yesu Keriso babadai gehehania munie fangorifida habadai Yehova sino mombi anua siawa awadana. Hule ndau no savena tumbu o masi amizusu ande si oroi daromali ande si lefaruka enae te dou ami bahenia ande fangorifi nanomi tanda wa asehi de jo aya haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mangando ita helo walangi ama fauluga bade dema gehamu andonya muni berwe moso nono Yesu Keriso so aya ya aga enna fe mosonia ando tobali fondo wa abelema baba mati baba wa omasi baba nutuna bere nono Yesu Keriso so aya ya aga sauri basi fohe baba matur awge hehanya muni ya duhu muda dau jato. Manuna ita mori bambuku jinuna nomero 2 adola telu ayat isara fa asuhi de Yesu. Fasehina de Yesu bazino amatisa wali fuli zuni kami na okafu de dela bergalamu wadede sino yang awale henomo agazamuza ifuli Fombaso taromalilo walangi amabu ulali si fefona moroi batelu moje fajafulu ayat tisar walu irugi felezara bahumede Yehova kega aroni imane agu bahadia ni badu si mabuniha bale tolami badu heya uge bahe irano namai ami baka banose wa maele fa boi mate ami ama khoita silete bulo dao gote wa ara ba mi fahusi ira nyamoni zitenga nyamoni basalaha basilelaha ba mi fahau nomi dauno gizara eli bagama khoita ande fefu ni fa ema Yehova khura khemoje manuna ita mori bambuku jinuna nomero 2 fele delu ayat isara Yesu hakheu u ande.
manganda vange fahore. Ia ami ira talifusa natawal le horeda bafalimo ita. Basinduhu le badededa. Nata umbaka horeda balefare ia bano satu le ia. Faye fa kheda hore ande ihauge ita ave wa iheta fefujile atule ande. Anda damai ita fona lawalangi si fafangi dengi de babang umbaka horeda mojizio jato. Mangando ita he amal walangi masih sobajo rugo bakajo aya ya aga Yesu Keriso sino mate basino mau somroi bajinga ji mate babango rifi ya aga abu si bayi de demah bangawale horema ma ande kheu be efah ia khema ba amolaga khema gehe hau ni amuni ena mo arotan da aga bawolau sisohi ba aru ega bajile sohi abele unda aga baba ngoguna inote fa abele era abe go tabualau khema baba malua si sohi satule basiduhu sino ifahaso aya ya aga Yesu Keriso manganda bade de jamosana fona lawalangi sara irugi 2 menit. Hakhesi de khema ama babe aifa khema horma ande maafefu ya duhu manuno ita mori bambuku jinuna nomero 2 afelewalu ayat isara ya edede ya edede Turia wange fahore bano erege dedegu ebe bahoreu ande no fakaudo ola luame ya odo ande jamunu lelu ande berenda o bale esai itere tedegu horeu la khemi khlowalangi siawa muda dao jato. Fombaso taromali lo walangi amabu ula lisi bohou. Fama ele faja dola sara ayat 5 irugi jifitu. Bai manesida dao bada dauma ando hija ubohoni fefu hadia ia. Bai manetanu bazura mesilete bule ba menosinduhu daromali ande. Bai mane khegu no avai alafanda oba omega beretanda oba amozua.
Bazobo kita de UBN di dana gumbu, i dana fangorifi ande sau hagele. Hani haji mona da jan nema da balo walangi ni anda o ba onogu ia. Ia ahobu zaman dongo taro malilo walangi basa mee bada dunia. Ia da ETB ke da ginete wolohe fasembata ke lo walangi. Tau samuzai gewa mee he fasembata si fefena basi manegi zimen dua au zimedelu. Bambanuannya keriso si fa ibadah moribanomo. Tola lafa ema basembata basken barcode si soba monitor. Majulah transfer barkening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Basyofena uah tafondondongo lilo walangi me imane. Miofenai eba ngalui banua lo walangi ande. Aba ba atula dodo ande khenia. Bate BE nono danya khemima afefu. Gasa-gasa ba mai masumangi fasembata ke lo walangi. Manuna ita mori bambuku jinuna nomero 2 alunga flarua ayat isara irugi zitelu lalame utara Yesu. Lalame utara Yesu levare Mangabuli bayat isara. Utara
Data fasau wasembataan defona lowalangi mujizio itafefu. Manuna ita mori bambuku jinuna nomero 2 ngoto anenga fulasara ayat isara 2 basi ono ia zumangi. Sembata ma o Yesu mangi Yehova ma aneke fa o zumangi o ema keme ya Yesu mangi fa sembata ma be soroi badedema ma andeke fa hohu zumangeni o hema keme ya ezumange fa sembata segala zo ayah ma adeke fa hohu zumangeni o hema keme. Manganda ita ama lo walangi masih sobat juru kayawa manganda mangalulu dede mahke soaya baju lebong ya de minoto lo manororo ke da aga yo tarai banah ya mazam sana da aga irege tol ovulo da aga banomome bamba nonu ya uge miro mana soaya ma ada sawa geleu fefu bau masih mekhe masih le mamale he bapotoma banosoma ba medo manake bahalaleu dangama ba bonga batu maja musana da aga ma ada sahagele da soya le sulu bajo tari da aga asam bali fangande sahagele nyohe matan fenau majul bong ya de soya banomo buloi tito bali buala fangande sahagele ma ande ke soya yauge tema ba fahu ena ge tito bali sumangi me bajoro koyawa fawo guys soaya genonime sino fataro ba bangoguna ba wodenia ba bangoguna wala fangade soagela de made ke soaya ina tolo iya ba be kenya watu atuas jotari da uga ina tola teo guna iya sifau tu bazo masih da uga soagele ama ya ibang ada madre baba de nois keriso no mangade da aga yadu muda dao jatuh.
Ia dai data pendondongo fasumangeta kelowalangi melalui vokal group. Nidenya formasi lingkungan 2.
Data hono gededa Baba Mandongo li taromalilo walangi. Manuna ita more bambuku jinuna nomero 815 sara ayas tisara basi 2 fondondongo lijo aya ikauni ita. Fondondongo lizo aya ikau nita fa kedenia mendia kena demi awa gira irami fauhau de ande kelobalangi sabele moroi bagira irania fefu bah Keristo Yesu mangandeta Yehova lobalangi ma sama zeki banua siawa abudane awa nesinia ma fefu masuno deme bama ande sawagele mese buate de rauge baba aurima me eroroge ba kubaloin raaga balala derewang ma bongi ba ma no owawa de ma be amai tande fenau ba nahia bangandre ande masuno de me ba ma ande sawagele da fifu ya malo balangi ma madena sumangi ni ohe matande fenau to bali sumangi siseki sauli iterete deu bawa aurima bayadae o masinda aga marongo daroma lima mande ba atua bajo tarain dauge yauge amwalaga kema ena tola aboto badade mazui gohite deu badaroma lima ande fe buzede na mama bukaisi era irama ba madena badejo aga Yesu Keristo fabali areu banaya ande ba areu baba aurima ya sahono tedera aga baba nema taromalima baso urakan da aga dania na mangabuli da aga da eni fatou de mazamesana raga enoni mesedena fakake baba maema taromalima baya be ba bele ba fatua tua bade Yesu no mangandra aga yaduhu Yamira ama iraina nyo masih bakazoaya tarumai loba langi sinangnya tangi renusi bazima ke ande minggu fele enem bawasi eva 2023 tehale moroi bazura Ezekieli faza telunga fula ene ayati dularua irugi ji 20 afitu imane badai ande ba emane ba ma ubu Israeli da eni wa zoaya Yehova tenga ya ami bere wa ufai gilala ya ami ma ubu Israeli bere daigu anda ni amoni
ni o ayami bani habairo he zami rugi ba u amonia daigu andre sebua sinomu o aya bani habairo sinomi o aya bakhera ena aboto badede ni habairo wa noya odo Yehova iwa eso aya Yehova na uoroma bakhemi andre wa noni amoni raodo bazanehe ira ba uhala ami bani habairo andre ba wozaraga ami badane zotane misa fefu ba uohe ami badane mi ba utefe ami idane sohahau ba ahetan raimi fefu ziraia mi ba adumi andre fefu ba uheta kami ba ubee kami dedes sibohou ba eheha sibohou ubee badademi baka tedekara ande ba uheta bar dotomi ba ubee kami dede nagole ba ehagu ubee badademi ba mi o ni fakhoigu ubee ba mi tengeni lala ni beegu ba mi tere irugi da ebu baso taromai lo balangi Wabai tafefu Yahobu Shalom Sito bali tu ho bamingu andre ya mira ama iraina ya ya da tebo ho ni ena auri molo ama khoita lo balangi tatu na usofu ke da hadia omasi itani fotei sibohou tatu tamane omasi tatu na bohou nukada bohou zoguna keda mahadia motor mobil omo fadu dedegu yamira mairaina soba omu sodede soba ohahau ada kebahagiaan tersendiri kalau sesuatu hal yang baru ada yang baru yang dapat kita nikmati. Sarada si dua tatu gay ya itandre meo yang awal zoguna keda moguna ni fotei bengkel na soji tekiko ba tatu tau heba bengkel no saya boto badada ni fotei bengkel na hia wanga azeki si tekiko ya na tekiko mobil na tekiko motor na tekiko ngabal hadia zoguna banomo ba tabutu ke bengkel. Hadia guna ena ya azeki mangabuli zino tekiko. Ena baga mangabuli. Tatu na lehadai tuka janga azeki ande ba tatu abu dededa. Naso barang da si tekiko ba lemoguna sa aina lemu vazeki barang da. Dawa moguna si bayi ni fotei bengkel. Sanga azeki. Sangada sawagele ita ba umuso ke dededa nanote azeki ngawale zoguna. Nanote azeki ngawale hadiah ya barang-barang yang selama da no tekiko. Wahau dededa babang ngoguna ya iya. Ya mira ma iraina nyo masih bagazo aya. Dae zalua badao no Israeli faaurira tekiko enak bergamuatara samesa berengawala di faluara samesa berbuah-buara babangai roge lo balangi padahal noe buah dete lo balangi baba aurira adia zalua la falua zogoro lo balangi irege adia zalua mofo nukera zo aya mofo nukera lo balangi dawa tetibo ira bambabeli hadia zalua bada tenga sokera pamohoni iraira tenga sokera perubahan lao aya dai lo balangi
Bateo aya dai lo balangi bangabala ni valuara. Me bagina te dae nano kala ira bamusura batatu fau ba akala lo balangi. Lo balangira ni sunora. Dae ni duna daromai lo balangi no megidai. Ya mira ama iroya inan yo masih bakazo aya. Dae ni duna daromali andre wa ifuli mangabuli ibohoni wa auri dauno Israelian bere wa ahak de dunia ba bere dei lo balangi andre ni amoni da na tabaso ne megeno andre na ta hau ke tau sisi mane badai andre wa umane ba maubu ki Israeli da ni wa ezo aya Yehova tenga ya ami ber wa ufai gilala. Baru na ifai gamuatan ro no Israel lo balangi basogoro mana lo balangi. Sila faudu mana bazo masih lo balangi ni valuara. Tengala palalini ke rairara menote tibo ira babeli. Tapi itu mana sogoro lo balangi ni valuara. Tapi beredei lo balangi anda ni amoni ya kasi tetu. Ena te bohoni. Daba alua ba ibu ade lo balangi. Badauno Israeli liono. Dan itu tuna nia megeno ya. Vanonia moni lo balangi. Ena boto badade rano Israeli ya ena la amonia si dunia lo balangian. Balela ila la amonia. Bermana ngawale ni faluar. Hadiah ni panua lo balangi bakera daya ni duna ni no mege imane utefe ami idana sohau ba uhetan raimi da baiter tede kuno mege iman ni fotei siboho iboho ni ira lo balangi itefe ira idana sohau lo balangi ena boho hadiah ko itede ena hau tedera ba faluka ira ba ibuadede ba fa auri sila aitu ni amalaga lo balangi iwa badai mege ba utefe ami idana sohau ba ahetan raimi fefu zira ira yemi ba adumi ande fefu ba uheta kemi ya mira ama ira ina ni omasia ba kezoaya na tatefai baba aurida da la fauteuil na oya zira iya na oya rai bawa aurida fadu de gulo hau de maso zo hau de ya mira mai raina na oya rai bapotonia ma oya rai oya zira iya banukhania fadu de gulo hau de da samusan apalagi ni hasiso bazingada dua busi ai bapada ali leni sasainya nukannya da dari segi mana nai apalagi natedeniha nurail no o yang awal dai baba auri dai wa badai usasai isasai idana sohau lo balangi halo balangi zitola manasai fa auriniha. Halo balangi zitola manasai fa aurida. Ya itania samati. Baiwa badai ba ube kemi de sibohou. Baihea sibohou ube badade mibaka. Tede kara ada ba aheta. Ba uheta baredotomi. La fotoi de karadasai no abe. La fauteuil nano abe de dunia sai eu falala bangu makhnia benai bahasa lo balangi bahasa malaika ewa khnya le masu akania berno abe de kara jiso dali bohong ni lo balangi iheta bade de radau berna le hade ya heta bade de niha de kara andre balete bohong ni bauri lemasukania wehede lo balangi lemasukania daroma li lo balangi baba aurinia leto bali fanuturu lalania
Le igo buah-buah nia. Memang ibu saya bergereja, tapi terdekar aja so. Fadu dede gule bawa auri dede. Ada amin Bapak Ibu ya. Amin. Ada di sok kedai. Tede nagole. Tede sisoki. Iya kan? Dani wania badai. Tede karada bau heta bar dotomi. Bau be kemi tede nagole. Namu hete lo balangi. Nasodaro mai lo balangi. Sanegu ya itaria langsung sadar ide yang fasala usagayan. Basobo ni ada hewa kenya le mana fa sadar ni ada. Le falepa asio lawa bakhulta. Le falala bangumal le mana masuk akaninya. Terdekara da. Ya, terdekara sesobada ni ada. Hani hasino so de nagole. Behewi saya na tasera de nagole. Ta ide ta tanefun alo walangi. Ta bokai de tanefun alo walangi. Ovenat so ke da de nagole. Ya mira ama irainan yung masih bakazuaya. Te bohoni ba auri ni hasino so de nagole. Fadu dedegu daromali andre. Ohit dedenia bawa aurida. Ena si duhu sokeda wamahoni era-era. Itaria baga mo fanewa wa aurida bong ima olifu wa italo walangi. So sabuan ni duna-duna ada 2 orang tukang bangunan. 2 orang tukang bangunan daa lah bangun sebuah gedung bertingkat. Menola bangun Bapak Ibu, alaw si bayaw ka tingkat. Pamalaman kena bura darua ira tukang da. Itabagi itabu. Bermewa lalahalew ito ba lantai dasar. Bago da kawag siyawa. Lantai atas. Ya mira ama iraina tatu komunikasi areu maifu. Alawa siawa namada isamusa basitoso namada isamusa. Bailau muhawa-hawa. Amada tukang sosiawa so niwa nia ke namada si susito. Amaga sane, amaga lirong-rong sibuya buhalu nia sito bagulidan ba lantai 1. Halalu mana ya. Ba mu au namada si sosiawa. Amaga sane. So ni wagu ko lirong-rongo. Le HP melodana sa. Ura sudah deg na so HP i-miss call. May WA. Iya kan? Lirong-rongo. Adi azalua mangera ke dai so yawan bagi haisa akagu yanre. Mo akai hal gefe 50,000. Yo mai fai yawan na tanau tibo si do kenya. Ya tibo si do. Ai ku fona nama danu me gesito le vai ge jo tarai ga halu harzaki dai ibe bakade-kadenya le vai ge zo moro ge bada dai da moro yawa moro saba gabelnya badakiranya mahizo le vai ge harzaki dai ya me ge banu kade-kadenya imane si sosial hati nama dari situ dau situ bo kenya situ dai nei begitu siawa ya mangera tu nama da si sosial Ibi saya na ibagi bersoni wanya. Ya lagi ye buau. O 2,000. Itibo itu. Ala yang hala mana no megi besui. Ba kade-kadenya iwa ama de sosio. Da bo tibo kenya da to ina ibagi to siawa. Bapak Ibu, berme bangunan le bangunan. Oh yang mana macam bangunan? Sogi panoko, sogi batu bata, so bala-bala zioli, so alat-alat tukang bada, walau alfa balia kenya boy. Tengah kefe ubesai walau kenya batu bata. Ya ni bawa ke situ, no kena mada, o mana bagi siapa?
Wahana tebu te wasoni wagu yo tarai mege muhawa dau to ke muhawa dau to ke balorong utibo to ku gefe balu faiji da wala batu batau utibo to no gena hegu o bena faiji ya wala ya mira amai raina ni omase bakazo aya tolata tefai ke baba urida itaria baba urida berwasi bu ita olivu ita lo balangi olivu ita ta amonia ita, olivu ita banoni amonia lo balangi, olivu ita bata bamoroi ke lo balangi ba urita. Berwasi muda si toba gulidana ta. Berabe dededa. Berabe dedenya. Biasanya Bapak Ibu saudara-saudari, itu kuoya harazakinia, hayo do bali dah. Oya berkat kenia dah do bali. Yang pertama, tola ibalia sumangi lo balangi. Itugu ifuli sumangi lo balangi. Tapi bisa yang kedua, ieroga lo balangi. Sokanya basiliawa. Olivu ia zamua. Tapi sebenarnya kau itu zoaya badau nog Israel. Ena ela ila wa moroi ke lo balangi wa aurira. Dari Tuhanlah segala-galanya. Dari baharui ba aurira melalui taromai lo balangin faema Ezekiel lihat. Irama iraina nyomasia bakasoaya. Datang renusi tedeta Yehova zitola mamohoni faurida. Dame ita khania. Data lulu wa aurida. Datau si duhugeng. Tabe dededa khania. Ena si duhu te bohoni ita. Dua. Na ifaluania lo balangi. Balesana haya iya. Na ifaluania lo balangi baba urita. Lemana tei labalo. Bingung ita. Alua za hali dodo, alua za tawita. Batatu na ifalua za beleseki baba urida. Tatu tobali fangomuso deteta. Telu data be ita ni fazeki lo balangi. Ena atule baseki la baba urida. Dago ita dede badau no Israeli. Dago ita dede lo balangi badau no Israeli. Dago hita dede lo balangi gei baba orida. Ena tabe ita ni fazeki lo balangi. Berenobo tekiko ita da. Berhore sinota falua. Dan ni peringati da bar minggu nomege bairu gimana masih suasana pasca. Miovi khotbah da odo. Ba soni wagu umane di seluruh nabi-nabi agama-agama di dunia ini belum ada yang menyatakan dirinya bangkit dari antara orang mati. Hena telusuri, hena telusuri. Tidak ada tokoh agama manapun, tidak ada nabi-nabi manapun, tidak ada yang menyatakan yang mendirikan sebuah agama lalu dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Hanya Yesuslah. Dan itu membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu meyakinkan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah jalan dan kehidupan bagi kita. Harus dede betul. Ya, harus dede betul. Dan itu makanya fefungan ni falua lo balangi andre. Fefun ni falua Yesu Keriso andre. Ena te atule ita tanefuna lo balangi. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita orang percaya. Ya mira ama iraina nyong masih bakazo aya. Data atule ita tanefuna lo balangi. Basi eva niwagu mege heta ta heta ke da de kara ta o ke de nagole. Ena fe funga wale taro mai lo balangi. Fe funga wale jo masi lo balangi.
tafalua bawa aurita. Yaitolo ita lo balangi bada romalinya andre baya tobali hobu nia heda. Yaduhu nitane badede de an moro bazura Ezekieli faza telung flaene ayati dula fitu ba ehehagu ube badedemi bami o ni fakhoigu ube bami tengeni lala ni beegu bami terdatai ronga gelida ba ehehagu ube badedemi bami o ni fakhoigu ube bami tengeni lala ni beegu bami ter sekali te ba ehagu ube badedemi bami o ni fakhoigu ube bami tengeni lala ni beegu bami ter. Rohku akan kuberikan diam dalam hati batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan memberkati kita mengadraita. Sawagele ama bazoru goda Roma 5 umuso si bay dedema mele ufamale baba mohoni ya aga baba nga azekhi ya aga ena betekiko ba ena mater lala zomasi nda uge lala da Roma 5 ada da bale famale male muhede nda uge khema mele umasi nda uge na ai ku nda aga bagi lungua dagai gohita de deu bandau no Israeli luono no oya zahali de ni faluau baba orira olifu ira da ber wa oya ngawale gise de dera babe koli bagulidan padahal ni andre ke masuk aya ina bay olifu da aga da uke me fefu da habwala fa ke de deu khema si dudu bano ya uga gumbu ngabale hadiah iya baba aurima umbu hobu umbu ngabale hadiah iya no guna ema baba aurima da bale tebule masuno deme ba malulu ba aurima to bali sumangima sabagele da Roma 5 ande so aya aro badade ma iya ena situ te down ra aga baba mati bakhe bade Yesu no mangane da aga ya tuhu Mujizio ita fefu data faugo lida baba madhu fa mati ni akiriso endonga lida ya oma mati kholobalangi amas sile ambe fa abul somboi banua siawa abeda ya oma mati ke Yesu Kiriso so aya ya ita ono lo halwangi sia samusa ni tema ni namanya Maria kegehe hanya muni ono no alave iya no mana gehuku ia barembawa fondio filato no te forefa ia mate balako no me ia bambanua ni hato
no mauso ia moribangai jimate, meno irugi telu malu, no mana hai ia, mei bajorugo, duma dau bagambele lo balangi ama sile ambe faabele. Ia taraida, mangabuli ia dani, babang hukun ya sauri, abu zino mati. Ya oma mati kegehehan ya muni, ba ufati hasambuan banuan ya muni, fefu ni hakeriso, fa awusa ni hanya muni, ba fangi fahore, ba femoso mboto jimate, ba fa auri sile aitu. Dumadao jatuh. Data penondongo fasumangeta kelowalangi melalui vokal group si fefena moroiba faumasi lingkungan 2.
Iadae suara owo nias. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. 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 Sing hallelujah, clap your hands. Ia dae data fonodongo nganggo bakata ni faema majelis. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta ma ovai ami fefu Yahobu. Ya sobo teu ita we amei Bapa sumangeta ke soaya ma khandre. Terateran datali fusema sa venamoi bago sali andre awe datali fusema si sobanomo sama sana. Ni denada ba dasida ba wanunoda lo balangi ba jema khandre ya to bali de lahu hobu ba fangaro ba matida ke soaya. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada grup
Our Voice yang membawakan pujian pada ibadah pagi hari ini. Semoga rencana keikutan serta dalam festival diberkati oleh Tuhan. Sangai halewe ibadah kreatif Korempa Minggu 23 April 2023 Huhuo Sebua Pendeta Leli Serjalin Harefa STH Agendre Felin Zaluhu Li Ni Ogunae Bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Komisi Pelayanan Anak Minggu 23 April 2023 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Komisi Pelayanan Anak ibadah Padang Lala Haleu Vaneretede Femauso Yesu Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta malua ibadah Padang Gineto ngaluo 1 dola siwa April 2023 Bezi Walu Wip Irugi Tiawaisi Nahia Kuntum Farmfield Tajur Bogor. Informasi lengkap tola tabaso warta jemaat. Komisi Perempuan Mufuli bakal sekolah wanganda ke Komisi Perempuan Tevalua Makandre Minggu 1 April 2023 Aifa Tiasiwa Ibadah Nahia ruangan ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sangai Angerenua Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH Sangai agenda Ibu Ina Lukasia. Mu tetena fefu dotonoto Komisi Perempuan Siterotede Wefau Bazekola Wanganda Andre Anggom Bakata Ande no Salahi Zura Wagauni. Si dua mo ombakae wa mufalua fama maha zekola wanune Komisi Perempuan Mahe Ande Minggu 1 April 2023 Mututana Fefunda Untonroto Komisi Perempuan Siterotede Wefau Balala Halo Ande Ango Bakata Ande no Salahi Zura Wogauni. Lingkungan 5 Muombakae Sekolah Wanganda lingkungan 5 Tevalua Ngaluo Minggu 23 April 2023 Aifat Yasiwai Ibadah Nahia lantai telu Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Mu tetena fefu noto lingkungan 5 Siterotede Wefau Bazekola Wanganda Ande Anggo Bakata Ande no Salahi Zura Wogauni. Anggota jemaat baru mu bakal talifuset ni surat teu ibadae no tobali sigul Gosali Sibohou BNKP Jemaat Jakarta yayada talifuset Mas Hartaman Zega muri lingkungan 2 Majelis fefu banuan yakiriso no sobawatede wefau kebaktian BNKP Jemaat Jakarta Ande. Nah so tali bersama begin mo zio banahia. Berita duka cita no irei gulidana almarhum Bapak Bambang Indrianto Satua Moreke Amaguen lingkungan Ene meluo kami Feledelu April 2023 bezi Feledelu Wip Cimahi Bandung. Anda berodae data ohe babangande ena le mamale IBE abele fundarade de walangi ngambate badalifuse sitoroi moroi furi. Pelayanan lingkungan Mombakae lingkungan 5 BNKP Jemaat Jakarta molohes sinune fasumangeta ginete malua acara ibadah syukuran doa misi Yayasan Sukindo ni faluo ngaluo 1 dolar 2 April 2023 aula STFT Jakarta Pusat. Sosialisasi malam penggalan dana Mo dane-dane Moreba Zura BPMJ BNKP Bogor perihal sosialisasi malam penggalangan dana. Anda berodae membakae banuan yakiriso mufalua sosialisasi malam penggalangan dana ni Olohesi BNKP Jemaat Bogor ngaluo Minggu 23 April 2023. Wal fa sembata total penerimaan dolar 7 juta enengotu telunga fluar 2000 otu adalah sara rupiah
Pengeluaran vele 5 juta, otu enang afla 2.000, evangotu a fitu ngafla 5, ba saldo akhir 2 fitu juta, 3.000, 3.000 rupiah. Badai majelis jemaat BNKP Jemaat Jakarta maande sawagele keratali fuse sino mama ema sumangi fasembatan ya si tedo do bawa masih lo walangi keratali fuse maafefu bahalewe babong ngambate sanerete de luo ba tumbu iorai fulu irugi fele April 2023 fa ato fele bituniha ya ahobu panerete de luo ba tumbu ya ifahobu ami lo walangi. Si terakhir nibaso seroma ekhe tolata fegibah warta jemaat ande. Semana ngomong kata mafuli mau ita fefu yahobu. Manuna ita mori bambuku jinuna nomero 2 aena ngafulaena ayat isara basi 2 he Yesu solomasi. He Yesu solomasi hate mafuli maika mangalulu tane fenau ama bazorugong abanganda sawagele meno wawa dedema babi asoma tane fenau bazi manefa ala walu baba ulu bongiande ewai nama hoga mangirai getede manraga te ngasi nangia enau beremeno yang awal zogoro drauga ni faluama beremane wa omasi wa tema andraga wa dedema ya dae sawagele dalam mabazorugo no malulu wa orima no ma ohezumange ke boto manosoma ngawale zisokhema mabali esumange udae madena-dena wa tema ama bazorugo mendo mane maande sawagele darumaliu sinovai makema bamadena-dena waktu bali sulu bafandu fanagahema to bali fangabele mababa malua somasi dauga menua mana ena fa urima ande te bohoni ba mafalua somasi dauga to bali lakhemime ya embanwau ne hakeriso sinosotan de fenau amal walangima bazorugo fahawu ira ya uga roga ira he si sobanahia ande he si sobanahia tande be he satua abu drauno bale tebule bule rauga sanuturu lalara same ke rafabel sanimbaga te ala bongi bama ekhe wawa de dera babu ngabatera soaya fahobu ahalebu usahara abu ngabale jito bali ohite de ya uga efo lua efo fozu da ma fifu
Mendo mana naso jito bali abula dede zaman sana. Ama bazorugo. Na ya uga ebokai lala bazo tarain da uga. Si mana ke mangada-ngada da aga salah ipanuau sinoso banahia weh ia dae. Mea boto badede ma bamamati da aga badar Roma 5 menawae. Mea ngare filinda ona bau bamakau bau orif ya mi bamisunon raudania. Da ba mangare filinda uga bale aitu le mama. Mangadengana daga salah ida talifu seira satu ama sinoso banaya weh. Makto tane fenau satu ama ibu ina happy zebua. Bage tengalua bage tebongi sinomutalui. Banoge na ia ngawale wate bai ngawale weh. Iwa ino mangabudi baru masakit. Bafaduhu dedema wa ya uga sa zame fabel sibau khania. Ya uga sempurnakan kesehatan nia. Awal dalu ena fahu. Si mana mato tanda fenau raunoma ayu milase. Basi mana gay ibu ina jeni kalase. Bahe onoma arota lase. Banahia ke baru masaki soira ia dae. Bale mana fulite mabadane be. Ya uga itu fatango sabel raunoma andri abadali fusema andri. Ena fefu ngawale ba makau ngawale ke sinoso bamoto. Fazawa da badai juga Yesu Keriso tabambotora beke raba abel si boho menrua mana ngabale dalu ngabale tindakan dokter ena ya uge fahobu bali lama baba made fukhura eso aya yang aga si mana mato tande fenau ge bapa ama Devizega bapa ama Rista Bapa ama Rizda, Bapa ama Helen Harefa, si manegei, Bapa ama Grace, Bapa ama Noni, Bapa ama Keiko, Ibu ina Markus, satu ama Ibu ina Yose Zega. Mafuli mana tane fenau ira soaya, be raba abel, foto tenafo ira, wai ba nahiabe ke soira, bafaduhu dedema. Waya uga zame ekera fondara dede, baya uga zame ekera fabele, ba aro ba matira, bale fangorifi badane be, bale gay tego ni bebani haba fangorifi ya ira, bayro de Yesu. Si mana uto tane fenau keluarga bapa ama ina Gwen, bazino gena ira ngawal kabula dede meno kauni zatana ke zatuara, si soba Bandung bacimahi baget tengah luo andri. Rara dede rasu ayah keluarga besar ba ena ebe ke raba belu si boho si mana gay mato tanda fenau dra talifuse sino mana retede luo wa atumbu bara minggu ande abra noma ama bazoruko fahobu omusoi dedera ba ena site do ira baba mati wale mana le bale bara baero ra uga Bala la derwara bongi bama bahaya uga na beras soaya ba fefu ngawale go hit de dera baya uga amalaga khera da ma fefu si mana ga to tane fenau fefu ngawale lala halewe pelayanan ni falua bar minggu ande he ba komisi he ba lingkungan yo tara lingkungan sarai ruki ba ebe mana ba bele be gina tesi seki kema Paina fefu ngawal kegiatan pelayanan andre si duhu to bali sumangi me to bali hobu me babanuau si tedo mana raga baba mati ba mendo mana ira enoni me sangai halewe keu be ba bele ba fatwa tua ya malo balagi masih soba zorugo atau kita tanda fenau tatalifu sesinomolohe puji-pujian baji malke ande no fau ke mabadai obonias ba muso de dema baba mondodongo ngawale zinuna sinola ohe baya somuso tede ra uga gei so ayato bali sumangi me ba hegei moro balingkungan dua ba ena ya uga fahobu ya sabele ira baba nuno baba mosumangi ya uga bazorugo si mana uto tande fenau amal balagima negara ma Indonesia ba hegei kotama DKI Jakarta fahobu ya uga ebe kedamaian, ebe kerukunan,
Menua mana soaya me baji soya aga tahun politik ba o ya mana ngawala zalua o ya mana ngawala trik-trik ni faluara ya ira politikus bahiza soaya ya aga ena boi to bali fangabu de mayaga ono banua da ba ena sohalewe ma ira pejabat sino tutuyu soaya pe kera de sisa kita de satu tua ba ena la falua si faudu bazo masi da ugala halewe sino malaga kera hegei ba sondrenya ya aga ba gereja khususnya gereja BNKP Yutarai pimpinan pusat BPH MS BPMS Mofeta baresor bajemaat faho beba belu kenraino nime o sara-sara de masuk ayah babangai haleume meno mana bajemaat BNKP Jakarta ya si hasarat tedera aga ira majelis abra pengurus komisi ira panitia guru-guru SM ba ena fagogohe tangan ra aga baba malua lalaleu sino tehe basino malaga hema sawagele soaya yang aga ya eba sembata sinola ohi tanda penau banuau bazima keande ya uga tema atau bali sumangi ba ena suleni ke rabambo to banoso aba ngabali ni bayara si tori ke ranasa harato rasoaya fahu ya bali so guna ke rafangomuso dedera baba nuno ya uga baba bangai halewera sawagele soaya bazimai futu fabali da aga banayande atau huga lala ba aurima mendo mana mengabuli raga banomoma mendo nana soji to bali kegiatan pelayanan banayan de dania ba fahu fa bele roga mana raga sawagele soaya no manganda raga badai lo balangi ama badai no Yesu Keriso ba badai je hanya moni endong alida ama ke masih soba zorugo ya ti amoni ede ya tu balu banwau fefuniha ya iterezo masi da uga ule bazorugo ya si manegai bagulidane masur gima be mama ande bai fa mau re masih mane fani fa ma sala baji fa sala bakema bayo heda aga banandai ke fa baji de sehi me ya uga sama tere banwau baso ke fa abelu abla kemi irugi bazida aitu ya duhum yang ngabuli si fau hau dede ya to bali ami sama dua Keriso ba sanau baba nenda baba sendata ba hore ba saro dede baba netena fa auri sila aitu ba mi tema hobu ya mu fabu ami loba langi ya muroroge ami ya mufaga babania kami ya mu ebwa edenia kami ya mufale baherenia kami bayamu be ba hau de kami i o taraida e irugi ke te ara ya duhu la 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 Saat teduh sejenak tahono gede-gede
Yaduhu. Yahobu. Shalom.